السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت تعرفي كبجمت روزات بندق سنو نعان كي جلس سرنا كنا نرامد دسنا أقول سنيكا بقوم أجيب تاني تسوى من تي في تهين سني جولي أورمو مرمى سنو باين اسم زالة ده اسمي حبجة aku mesti menjalan sini walau sama nanti muslimah sini bagai sini singgih bagai sini singgih bagai rahaf terlilih ayana wagga ida khabara kana khabara biful rabbi wal manun wa qad rabbi wal nuti inshallah gammat sudan walin wa arab sinin jira garu rozan ini baka wallahi alazim an bayanatul fatihin bismillah dok en tabi de hordo tahiya dok e jetamo روبا جتمو وأنا والله بلا باي وفتا أمو يوكب ساج الراتي من أقبل كرامتنا رجلي شورا من اللي أروي يومين قرة روم لتبير ورد تنتي دي فمن اللي بتاعي أشي ورد تنتي والله بالله باي تكان بكتشو جولين روز أصلا فيديو رومان تنسي كور ناجي تنلي لقوانا دكتور هيلي والله ده وقت تكيا كم تبيهني Jolen nagafat tanya cur, wallahi ufegan no kodak satu jolen biang baca sana jolen biang kesana kau beda ni kasal di badada wallahi alazim, buaya la mulai lagi bici secur, so film bikin sini cerah harus tukia, so film bikin mali beda ni kasal mana kapsise, harus tukia wallahi lazim kasal kapsise. Garim pas ni turun mani baik orang roba kan aku sudah dekat di telefon mak gore wallahi billahi tallahi bakacau ya cud syahadat gah rabbin hindu tanda macam mana hindu ani warata naga ani sudah wallahi alazim kasal dah kepada nama majlis kasal najis oleh mana kisah kau baki hijrah sanu kau baki hijrah kepada hindu oleh alhamdulillah bagi hijrah garu ada kasal apa ya damtan wanda gwada kasala fa yadam tani yatan ba e gadno goda wallahi billahi wanda ka kasala na mai juru jechu ya lama wadu gat sinihi wallahi billahi talla kuno hada oljada isnin sar juru ida na tin fakkanne kana ke sarom nille wan brati do kende kasmat jira chura kasata hada kuno lukkola shitikola shade gabbe wallahi billahi talla da wato tikiya ada lubun punya cut, gafar Rabbi bahasa malih himbat, kasala itu wallahi billahi baik isa kafata kasal lubut ye, ol behel ibagat tilisingge sininya cut bayinat pada malih kere, bayinat wallahi billahi tallahi hakimin dainnya, encat kasata ekop aki mana kisah cerah, kapsi saya teman telefon oli gede ofa, odung kabu je cut, wallahi billahi odung kabu. Baka hal kan kasau kau baka cowol maka letu balbala banat hendak tapi wallahi billahi taala udah setia dupun tu gahar bina bahasa malili hembah tu arge jenitra garu asane rahu dia alhamdulillah rabbi dia galata tacha galata rabbi tiga pada garu ila amma yachun tikko mata as duba kana fi sammu kana tikko gamata kan tikko shina dukkuba garu alhamdulillah fa yajra rabbi fi hintu tukani garu bayi sini daman, wallahi alazim jolen para tu tapi jolen tak kata kisah tu warna kasalah faya daman ni cukup terkam alat tikis sahabat ni udah nak ini, wallahi billahi aku budak dah. Anak matu bagai tu ni singgah je tu sinador kisi se wallahi alazim, order tu kita abak anu mah sama le, bismillah dengar dah kahaya cut, ada garu alhamdulillah lah sih kaba, matantik kau nak duk kubu male, garu matantik kau nak duk kuba. Baye lemti mutana dukwa aka ga yarso netti baka akana magudu hembe kan yechu akana ma baka antrami wal magala to ol yechu nindanda mo gajechu nindanda o kata et man o kacesu o kaka o bakar rasu su nindanda o yechu duga rabbi alhamdulillah rabbil alamin sudah kasma wada futaki ya kan ma kana nin babbade baga ida rabbi sini ke yechu ninda wanatti wanne de دبئس أملي رمني تبراتي باقي تكفاتا دمو كنا كيسان جلو توقياهم بيتني يرو أكاسني إتي نمتي متجاوتي واني يرو ونهم جدا دفتنا ما أركمتو أما وتا ستأي جرابك عن جرامي ميك اللي اسمها الدنيا كان أوقف به لا دي والله لازم ولتيك هايت وما بكوتيسو
gabbee alhamdulillahi garuu warra keessattuu kasala fayyadamtanii kasalli baay'eetu miidhaa namarraan ga'a wallaahi laazim aan dammoo duraan yeroo namni kasalli akkana namni jechuudha san hin amanneeyyuu shinki jibaami namni maal jeetini waa hedduu na qabate michiin lena dhahe maal godhadhe wartiya michiin lena dhoyte michiin rakkoon qabu qoricha michiitti godheetiin hin jira garuu ka baay'ee natti ulfaateetiin hin jedhee badee kasalli baay'ee takka na miidhe wallaahi laazim baay'ee na miidhe manni haa'u jedheetii garuu jechuudha osoo wanni biraallee jiru manni haa'uun takka manni haa'u jedheetiin san hunda godhee hundumaafuu baay'eetiin hin jira hordoftoota kiyyaa baay'een takkaan isin yaade bagattiin isin ga'ee jechuun yaafillee baay'ee na ulfaate yeroo sunitti fiyyuu jechuun baay'ee na dhukkuba namni kun bara fayyaa jechuun wanni akka fayyaa inuma hin jiru jechuudha wallaahi laazim hin jiru daladhee kana gahee wanni akka fayyaa arkee bakka jechuun jireenya kana keessatti tokkoffaa yoo rabbi fayyaa namaa kenne waan yaadanii waan barbaadan dagaa nama gaafa idasa wallaahi laazim bakka jiru akkam zanaa jedhe takka bakka bashannanaa sodaree fa'aa deeman jedhe yaade demmoo deebiin fa'aan deeman jedhe yaade gaafsanitti jechuudha gaafa idasanitti jechuudha waa baay'ee yaade garuu garaa hiyee keessa jechuudha rabbi jedhe malee kana namni jedhe hin taatu waan hundarra gahu jechuudha rabbi jalqaba fayyaa nama haa kennu fayyaa irraa hafeen bakka hunda hin gahanii alhamdulillahi kunoo haganaa ol bareedee nubbata anamma du'e bakka du'e jedhee shahaadaa hunda qabadhee alhamdulillah rabbii fi ammallee dachee rabbiin galanni isa haa ga'u hundumaa hordoftoota kiyyaa waan akkasirraa fagaadhaa keessatti ijoollee mana arabaa jirtan rakkoon hin jiru kan kasallee hin qabsiifamu asitti garuu biyya keenya kana keessatti bakka ifaan waan jechuun jiru Itoophiyaa kan warri beekan nama beekan ifaan osoo jirtu bakka ifaan kun hin jirratti dirqama kasala qabsiifatuun uumama jiru akkasii amma kararra taa'ee isinitti haasaa jira manaan illee baheetiin jira hordoftoota kiyyaa baga irraa iida tingettanii ammallee isiniin jira inshaallah kabbara kanaa kabbara dhufuu rabbiin nu haa godhu rabbiin gammachuudhaan jijjiirama wayiitii rabbii walitti nu haa deebisuu isiniin jira bunallee haa dhuynu gabbee wallaahi bakka argine ujura addunyaa kana argine bakka gabbeetiin hadda sanu kaaftee ma nu biraa wayii bira taa'ee maan onni jira aan dammoo bakka bashannana addaa sodareen deemaadha bakka ida kana sodaree deemuu qaba takka finfinnee deemuu qaba finfinnee deemuu qaba jedheetiin karoorfadhe rabbiin jedhe kataba rabbii malee wanni rabbi jedhe malee tanamni jedhe numaan taane wallaahi laazim numaan taane akkasii hordoftoota kiyya isinitti dheeressi haasaallee alhamdulillah heelas jedhe isin jira akka kasalli na godhadhe dhageessanii irraa fagaadha kasala qabsiistanii dammoo mana keessan taa'ina wallaahi laazim mana keessan taa'ina keessattuu kasala qabsiistanii mana keessa ta'anii telefoona kun rakkoo namarraan gaha tokko kana irra naan gahee naan jedhe ana telefoona kana wallaahi billaahi so telefoona kana dhuguu baada dammoo rakkoon hin jiru maaliif hin dagadhe bakka ittuma naqee malumaatti itti naqee kun jalaa dhumnaan kaanuma mata irra gaddee itti dabalee jechuudha telefoonumatti godhe osoo telefoona godhuu baade kun hundiyyuu narra wanni hin jedhu garuu rabbii keenya tuttuqu ammallee alhamdulillah hundumaaf hordoftootaa fi kabajamtoota osoo amantii kutaa hin jenne baga naa jiraattanii naa jiraadhaa waggaa 100 ammallee baay'een isin jaaladha isin kabaja viidiyoolee haasaa isinitti dheeresse kanaafuu sapiraayizii addaa isin godhuu deema nafaana tura haga xumuraatti inshaallah ta'e rabbiin du'aa naa godha boruufi tan keessaa waan addaawii yookaan anis dhagee isin biraan gaha akkasii hordoftoota kiyyaa hundumaaf wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakka jirtanitti nagaan kiyya ta'uun gaammaddi sinaa goo isiniin jira hayi nagatti naa jiraadha